Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela. Nyimpi exikarhi ka swiyimbeleri Mr Post, Mr Power Sikuleza Ndlovu na Benny Mayengani the President ya ha ri ku yini emahlweni. Hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the President va vule leswaku ri vona a va cini la ku nga rhambiwa xiyimbeleri Mr Post. Se ka nkarhi wa sweswiwani Benny Mayengani the President va na tigigi ta ku fika 30. Se namuntlha hi vona va fika va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga vekela gig guide ya Cannice va kombisa leswaku ri Cannice na yena na tigigi ta ku fika 30 naswona eka tigigi letiwani va ta hlangana ka tigigi ta 5 ntsena, leswi vulaka leswaku ri eka tigigi ta 25 a va nge hlangani. Se va kombisa leswaku ri hikokwalaho ka yini xiyimbeleri Mr Post va nga bukiwanga ka tigigi letiya ta 25 tanihiloko vona va kombisa leswaku ri eka gigi leyi va nga ta va ri ka yona a va lavi leswaku ku va na xiyimbeleri Mr Post. Se leswi vula leswaku swi ta vula leswaku ri xiyimbeleri Mr Post a va fanele va rhambuka letiya ta 25 hi mhaka a va nga ta hlangana na Benny Mayengani. Kasi va tlhele va kombisa leswaku ri xiyimbeleri Mr Post loko va yimbelela va dyoha naswona ku dyoha na swichayachayani swa kona, laha va nga tlhela va kombisa leswaku ri vona va chaya tihiti loko va yimbelela tinsimu ta vona laha ku nga na ntshungu wa va landzelela ku va ti-sing along hayi ti-sing alone. Se hi ndlela yaleyo va va karhi va hlasela xiyimbeleri Mr Post. Se loko hi hundza kwalo ni tlhele hi vona kokwana Afrika hi ta tsundzuka leswaku ri i khale nyana va nga ha ri ku hlaseleni ka xiyimbeleri Mr Post endzhaku ka loko xiyimbeleri Mr Post album ya vona leyi ya ku humaka yi ri ku tirheni kahle laha hi nga hi vona yi fikelela ka xiyimo xo sungula eka ti-iTunes. Se hi nkarhi walowo hi voni kokwana Afrika a va yiminyana ku endla minkandziyiso. Se hi voni namuntlha va fika va endla nkandziyiso wo ka xiyenge xa mabulu xa Facebook tanihiloko xiyimbeleri Mr Post laha ka ti-iTunes va nga ha ri ku tirheni kahle. Se hi voni kokwana Afrika va endla nkandziyiso wo ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga ku cakanyeteni ka xiyimbeleri Mr Post. Nkandziyiso wa kona hi lowu. Se wena ni kombela donation ani mzai team leyi nge yi koti ka yi nge yi koti yi nge yi koti mzai ni swi vonini nyana hi le ka number one hi le ka number one number one ya yini mi le ka number man sweswi ku komba ku swilo swa ntiyiso mi le ka number man sweswi mi le ka number man sweswi swilo yini thyaka ra wena ri nge tluli bambara ni thyaka ra wena total wrong that's ni ku byerini ku vheti ya rhaba sweswo swi le ka number mo sweswiwa ni swi chekini nga ku hambi swi le ka number mono mzaya Thula Misava ya ha ri kona fleeting ya ha ri kona hikwalaho yi na vona Thula Misava swi nga endleki ku ya ciniwa hi yona ku ya ciniwa hi yona Thula Misava swi nge endleki mzaya me swi vonini mfana loyi a nga tlula Thula Misava loyi ni hayi nwala sweswe ni ku loko ni ku dyoha no yala i ringetile ku yivela na va Rifila Boy tinghoma no va mani hi lero i tsandzekini mza i tsandzekini me na ha vula swona sweswo i tsandzekini that's why number one ya liyani hi lero a yi lo khomiwa hi lero mi nga tleli mi ku ya hi la ku mali yi ze hela i le ka number one sweswo wo kombela donation ni kombela donation ani kombela donation wa swona ku hete na mali ya fane ndla swilo swa serious na vula va ku donetela ku volo phunta mani wa donetela xilo xo fana na wena sweswo navuya kwalani mzaya navuya hi mena wena vhiki reriwa vhiki reri navuya kwalani ni ta ku twisa tingoma ingaku va ku chava vele ku twiseni ka tingoma mina ni la ku ta straight ni ta ku twisa album straight mina hi nexe tlhe ni teka live ni kha ni ku twisa album ni ku twisa tona hinkwato i ti yingisela ni kha ni teka live ni le ku vuyeni mzaya vana ready na vuya swo boha ni vuya na ha ri ku hlanganiseni a ni ma swi tiva ku hina ho ti tirha that's why mi ni vona ka live a ni kalanyana a ku nga ri timhaka to
hi tluriwini ni hayi leswi a ni swi vonini mina ku no a swi normali leswi a hi lo tluriwa swi ondliwa se sweswi ku hele mali ve le ka number mani sweswi pfulani kwalani mi swona mi ta swi vona ku ku na swilo swin'wanyana ndzilo wa mavivi swo swi komba ka a hi swona sweswo swi nge pfuki swi veko a nge tluli bujo misa lowa a nge tluli Tim Sherman a nge tluli munhu a nga pfuta na hlayi mahlasela na hlaserini ku na bambara na yona yi bambari hinkwako hi chaha bambara mani swi bisiwa kwini me ni tikume ni hlamale ngopfu ni ku kahlekahle wa swi leswiwa swi ri ka nambara leyi swi bisiwa kwini sweswiwa swi bisiwa kwini ni jikajikini Pitori Soweto hinkwayo a zangi ni swi twa ni ku swi bisiwa kwini swilo leswi ku komba ku wa swi ri swilo swo xaviwa yosas ni le ku ku vuyeleni wena ni le ku ku vuyeleni va ready nge ku teni ta ku twisa album kahle straight to yi twa ku leswi ku nga swi bebethaka mzai nge pfuki i tlule bujo swi ni nyangatse ngopfu ni le ku vuyeni i ta ya ni komba na lama mi nga ni tisa swona ni le ku vuyeni nga ka mi nga endli leswi mi nga swi tisa swona va byela vanghana va wena ku ni le ku vuyeni mahlasela se xi ta nghena ka ngome vhiki leri na vuya vhiki leri ta ku twisa album pa khome number one ya yini mi nge wena phosi nge pfuki khome number one vona i khome number one njhani a tigigi va kha va nga ku lavi i rhambiwe tigigi tingani wena wa swi fiki na 5 December hinkwayo swi fiki na 5 mara i number one ni number one futseke va fela le kule kala ku hi nyenyetsa wena ma yes ni bore ngo leswi mi nga swi ndlisa so hina obvious a hi ri number one swi lo ndliwa swilo leswi i ta ya ni komba munhu la nga endla swilo leswi vanhu na vuya mina ni yale i ta ya ni komba ku malume no ku mzai a ku loyi a nga endla sweswo swi loyi ni kwate ngopfu kahle swi ni kwatise ngopfu leswi i nga swi endla na vanghana va wena Thula Misava yi ta tshama yi ri henhla ka album ya wena yi ta tshama yi ri henhla nge pfuki i yinani Thula Misava wena nge yi tluli Thula Misava wena nge yi tluli Thula Misava hi le henhla hi ta tshama hi ri number one ka album yaleyo plajola mzaya veni ku byerini nge pfuki lunghini nge pfuka na tigigi tingana swi lo rhambiwa tikhobeni kwini hina hi all over Joni hinkwako ta va hi ri kona ta swi vona na le ka Gagashi Resort ta ni voni nyama mi ta va ni ri kona ta va ni ri kona le ka Gagashi Resort ta va ni ri ka life swo boha ni va ni ri kona ni vuyele swona vhele ku la murhaka phanda a ya kona ni va ni ri kona la ya kona ni va ni ri kona ani loko hi ri haleni va hi ri busy se munhu i ta va relaxe kahle a famba na murhaka phanda hi ya le na le hi hlasela hinkwako hi la ku famba hi hlasela phosi ta tshama ri ka 0 phosi ta tshama ri ka 0 a ku na vanhu va hosi a ku na ku biwa a ku na hina Okay, ni nghene xigodeni namuntlha mi fike kona xigodeni xa mampela